Kayole we, Kayole tugushije ishano ibintu byatuyobeye byaducanze twabuze icyo dukora. Umudamu w'umunyamurengekazi arifashe aragenda afungisha umugabo mu buryo butarabaho mu isi. Nta wundi muntu urafungwa nk'icyo gifungo uyu muvandimwe waraye adusize yari yafunzwe. Aramuhamba, bya bindi muza mwumva ngo guhamba umuntu ari muzima. Aramufata aramuhamba amubona. Umugabo we babanaga umunsi ku wundi, basangiraga buri kimwe cyose, babyaranye, aramufata aragenda aramuhamba muri leta. Abwira leta. Ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru itangaje. Mu by'ukuri twashize imashini ku munwa, kuko turavuga twarangiza tugafunga, tukavuga twarangiza tugasubizaho imashini. Ibintu byakomeye. Kayole yabaye Kayole. Ku batazi Kayole ni Nairobi. Leta ikanga ko binjiranamo telefone, ikintu cyose cyitwa cyo gukamera, gishobora gufata ishusho, gishobora gufata videwo, leta irababwira ngo nta muntu wemerewe kwinjirana icyo kintu mo ahangaha uyu muvandimwe yari afungiye. Abantu bagerageza kwinginga leta irabananira. Umuntu none mu by'ukuri ararushe, aduciye mu myanya y'intoki umuvandimwe musirimu. None Kayole, kandi n'iryo shano riguye muri Kayole, baratumara. None niba tuja hehe? Niba abantu bashatse dukora divorce, nimba twihangana, niba dutega ijosi natwe tugakomeza tukicwa, ariko iki kintu mu by'ukuri abantu bagihagurukire. Haguye ishano. Hari inkuru mwagiye mubona mu kanya gatambutse ihaye ikikikana ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byakomeye. Kayole niba twimuka, mu by'ukuri Apostle Nteziryayo yaravuze ati Kayole yemi, Kayole. Ibibaye byose ni Kayole. Ibibaye byose ni Kayole. Habaye iki? Kayole. Ejo bundi umukozi w'Imana Evangeliste Gapapa nawe arasubira aryungamo. Right. Reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira muri ahatandukanye mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye. Mu by'ukuri turabakunda bakunzi ba MDC News aho muri hatandukanye, mwe mufata umwanya mukabana natwe, ndetse wewe wamaze gukanda subscribe iriya nzogera kugira ngo ube mu muryango wacu, turagushimiye. Mu by'ukuri uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'ingenzi. Nawe utarayikanda, icyo twakubwira ni ugukanda kugira ngo winjire mu muryango wacu wa MDC News. Turabakunda kandi tunabafata neza abakunzi bacu. Mu by'ukuri nta rungu uzogira umunsi uzohitamo kwinjira mu muryango wacu. Uzoba uciye ukubiri n'irungu, uzoba uciye ukubiri no kutamenya amakuru avugwa ako kanya. Nibyo twababwiye mu masezerano twabasezeranije. Twababwiye ko tuzoza tubazanira inkuru zizewe, apana bino byaje ngo bakoze inkuru ngo imeze gutya nuku. Oya, twarababwiye ngo tuzoza tubazanira inkuru yuzuye, isesenguye, yujuje ubuziranenge, nta kibazo na kimwe ifite. Aho uzoyitegera mu by'ukuri uzomenye ko iyi nkuru tukugezaho ari inkuru y'ukuri. Banyamurenge, harakabaho abanyamurenge, harakabaho ubwoko bw'abanyamurenge, harakabaho imurenge, harakabaho imfura z'imurenge. Turabakunda, tubahoza ku mutima. Mu by'ukuri urukundo rwanyu mudahwema kutugaragariza, urukundo rwanyu mudahwema kutwereka umunsi ku wundi.
natwe nicyo gituma twavuze ngo tuzoza tubana namwe 5/5. Rero uyu munsi mu by'ukuri tubazaniye inkuru itari nziza cyane, uraza gutangara. Ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru itangaje, mu by'ukuri twashize imashini ku munwa kuko turavuga twarangiza tugafunga, tukavuga twarangiza tugasubizaho imashini. Ibintu byakomeye. Kayole yabaye Kayole. Ku batazi Kayole ni Nairobi, ahantu hitwa Kayole Nyamavira. Haguye ishano. Hari inkuru mwagiye mubona mu kanya gatambutse ihaye ikikikana ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byakomeye Kayole niba twimuka. Mu by'ukuri Apostle Nteziryayo yaravuze ati Kayole, Kayole yemi, Kayole, Kayole. Ibibaye byose ni Kayole. Ibibaye byose ni Kayole. Habaye iki? Kayole. Habaye iki? Kayole. Ejo bundi umukozi w'Imana Evangeliste Gapapa nawe arasubira aryungamo. Ati Kayole ibamo ibitangaza, Kayole ntawuzi ibibamo. Inkuru nyinshi zagiye ziba, ibintu byagiye bikogwa ku mbuga nkoranyambaga, mwagiye mubona saga zose zagiye zitabwa hanze, zagiye ziva Kayole. None kandi Kayole we, Kayole tugushije ishano. Tugushije ishano, ibintu byatuyobeye, byaducanze, twabuze icyo dukora. Umudamu w'umunyamurengekazi arifashe aragenda afungisha umugabo mu buryo butarabaho mu isi. Nta wundi muntu urafungwa nk'icyo gifungo uyu muvandimwe waraye adusize yari yafunzwe. Aramuhamba, bya bindi muza mwumva ngo guhamba umuntu ari muzima. Aramufata aramuhamba amubona. Umugabo we babanaga umunsi ku wundi, basangiraga buri kimwe cyose, babyaranye. Aramufata aragenda aramuhamba muri leta. Abwira leta ngo uyu muntu ni umwicanyi, karashaka kunica. None ayo ni amakuru namenye, natohoje, namaze kumenya. None namutanze, naje ngo uyu muntu mumuhambe, mumufunge ca gifungo, azoza abura n'umwuka wo guhumeka aho azoba ari. Nuko leta, murabizi mu by'ukuri igitsina gore hari ukuntu kiba gifite imbaraga muri ibyo bintu. Leta ibimwumvishije nk'ejo. Ibi bintu byabayeho, ibi bintu utubwiye nibyo, ni ukuri, ubifitiye ibihamya? Arababwira ati ndabifite. Sinziga, urumva hari utundi dusa n'utumenyetso yari yitwaje turi aho ngaho, tudashinga, tudafite imbere n'inyuma. Arababwira ati ngutu, aduhaye leta. Leta irafasha umuntu iramuhamba, none ararushe, avuyemo umwuka. Kuri uyu mwanya twari dukora iyi nkuru, ndabizi urashobora kuba wayibonye, ariko noneho twebwe turayizanye, turayiyunguruye, turayishebye, tubazaniye ibintu byuzuye kandi by'ukuri. Umuntu leta iramufashe, iramuhamba. Abantu baje kumusura, leta ikanga ko binjiranamo telefone. Ikintu cyose cyitwa cyo gukamera, gishobora gufata ishusho, gishobora gufata videwo, leta irababwira ngo nta muntu wemerewe kwinjirana icyo kintu mo ahangaha uyu muvandimwe yari afungiye. Abantu bagerageza kwinginga leta, leta irabananira. Umuntu none mu by'ukuri ararushe, aduciye mu myanya y'intoki umuvandimwe musirimu. None Kayole kandi
n'iryo shano riguye muri Kayole, ntituzi ibyo dukora, ese twimuke tuve muri Kayole? Kayole ni ukuri sinzi ikiza gukurikira, ariko habaye Sodoma n'i Gomora. None ga ibintu byakomeye, mwe muri hirya no hino mukurikiye iyi nkuru, musengere Kayole, ibintu ntibyoroshe. Ni ukuri umunsi tuzoba tugiye guherekeza uno muvandimwe kumusezera bwa nyuma, sinzi ikizovugwa, sinzi ikizokogwa, ariko namwe mukurure nk'iyo shusho, mukurure nk'icyo kintu, mwibaze nk'abantu bazima, mwibaze ikizoba, kuko njyewe uhawukoreye inkuru nabitekereje, just numva birenze imitekerereze yanje. Ese uno mumere, uno mumama wiciye umugabo azohagarara hejuru y'imva y'umugabo we avuga yahe magambo? Niki azovuga? Niki azokora? Nimwumve nk'icyo kintu, nimwumve nk'ibyo byago. Mu by'ukuri turihanganisha umuryango w'uyu muvandimwe wadusize ngo bihangane, turihanganisha umuryango w'Abanyamulenge. Ibibazo bikomeje kuba hirya no hino, sinzi uko tugira, turagowe. Abagore tugiye kubahunga, ibintu byakomeye. Twabonye ko kubizera baratumara, ni ukuri kose baratumara. None ga niba tuja hehe? Niba abantu bashatse dukora divorce, nimba twihangana, niba dutega ijosi natwe tugakomeza tukicwa, ariko iki kintu mu by'ukuri abantu bagihagurukire, kitazongera no kuba ukundi. Iki kintu mu by'ukuri abantu tibagasubire kumva nk'iri shano, tibagasubire kumva nk'iki kintu mu matwi, kuko ni ikintu kibi. Twihanganishije aba bana ba nyakwigendera, mu by'ukuri bihangane. Kugira umubyeyi gito ni ukunyagirwa iteka ryose, ni umubabaro utomenya uko wowuvuga. None ga Banyamulenge, Banyamulengekazi, mwebwe mwumva iyi nkuru, mwe muhaba mubona iyi nkuru, abayobozi bacu muhagurukire kino kintu. Iki kintu nticoroshe mu by'ukuri, twe ko turakivuga nko mu kanwa ukumva kiraremereye. Nico cyari cyatumye mbabwira ati twashizeho imashini. Ni ukuri kuraja kuvuga ukumva ururimi rwabaye runini mu kanwa, ukumva amagambo ni make, ukumva sinzi nk'icyo ushobora kuvuga kuri iki kintu. Ariko Abanyakayole, abantu batuye hano Kayole, yeme Kayole, abayumbe muhaguruke muyisengere, abakozi b'Imana, abashumba muhaguruke musengere Kayole. Ibintu byakomeje kuba bibi, bagiye bayitunga agatoki, abantu bakomeza kwihangana, abantu uti ibintu bizoroha bikunde bisubire mu buryo. None aho gukunda, ahubwo ko birarushaho kuba bibi, ko birarushaho kudorongera, ko birarushaho kuja irudubi. Ibintu byakomeye. Iyi nkuru mu by'ukuri turahababereye 5/5 kugira ngo tubikurikirane, dukomeze tubagezeho akantu ku kandi, uko bimeze, uko bihagaze muri uyu mwanya, uko bimeze ubu nyine. Hari isura itari nziza, ibintu ntabwo bimeze neza rwose, namwe murashobora kubyumva kuri side yanyu nubwo mutari hano, ariko njewe ndi kuri tere, ndaho inkuru iri, ko ndayikora mpari, ko ndakora inkuru ku bonzi bose ndabazi. None uyu mubyeyi wishe umugabo, ese leta yumviye uyu mumere, uyu mumama, igahitamo gufatikanya nawe mu kwica uyu mubyeyi?
wayi niki? Icyo reka ngisimbe ngisiga aho ngaho, ariko uyu mubyeyi nawe yeme nta mahoro, ni ukuri nta mahoro. Hari ibintu abantu tuza tuvuga ibindi tukabisiga, ariko nta muntu wokwica undi nk'uru rupfu ngo namara agira amahoro, biragoye. Ariko musenge cyane ibintu nubwo bitameze neza. Uyu mubyeyi amakuru yiwe azwi ni inkundarubyino, akunda aho bishushe, aho bimeze neza. Urumva iyo ahoraga umugabo, mu by'ukuri muzi ko turi mu buzima bw'ubuhunzi hano, nta muntu ufite isambu, nta muntu ufite itungo, nta muntu ufite iki, noneho mugabo waba utanafite n'abo ba diaspora tuza twumva, yewe ibintu bikaba ibindi. Kuvuga ngo wihanganire nk'icyo kigeragezo, mu by'ukuri uno mugabo yaragize igihe ari mu muriro, yaragize igihe agowe, noneho umugore nawe abonye ataritosha ati reka nkwimarire, reka nkwikurireho, reka nkwiyicire, arabifashe arabikoze. Uyu mubyeyi sinzi isengesho twomusengera, sinzi icyo twomwifuriza, sinzi ibyo twomuvugaho, kuko nta bugome burenze ubwo ngubwo, nta bugome burenze ubwo mu isi y'abantu yabayeho, abantu barimo kugeza n'uyu munsi, kuva isi yabaho ikageza uyu munsi turiho, nta bugome burenze ubu. Gufata umugabo wawe ukamwishenyera, abantu imitima yabaye akahebwe, ubwoba bwarashize, umuntu asigaye akora icyo ashaka, umuntu asigaye avuga icyo ashaka, ariko mu by'ukuri ibintu ntibyoroshe muri Kayole. Abakozi twabivuze muhaguruke. Rero bakunzi bacu mudukurikira, mwebwe mwumva ururimi dukoresha rw'ikinyamurenge, mu by'ukuri turabakunda. Namwe mwese mu rwumva, abanyarwanda, abarundi ndetse n'abandi benshi bashobora kuba bumva uru rurimi rwacu, turabasuhuje. Mu by'ukuri mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Niba uri mu bihe bibi wihangane, nimba uri mu bihe byiza ugubwe neza. Ni ku isi imeze, uyu munsi bigenda neza, ejo bikagenda nabi. Ntiwibagirwe gukanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa, wibuke ukande, ndetse ukande no kuri iriya nzogera kugira ngo nituzoza dukora inkuru automatikema ihite ikugeraho ako kanya. Bakunzi bacu, reka tube tubasezeye, mu by'ukuri turakomeza tubazanire inkuru uko imeze ku burambuye, akantu ku kandi, turahabaye 5/5 kuko twabibabwiye, kuko twabibasezeranye. Rero reka tube tubasezeye uko bimeze muri aka kanya, nuko bihagaze nuko nguko, ariko ibintu ntibyoroshe. Mukomeze musengere abasigaye. Rero naho ubutaha tukomeze tubane namwe 5/5. Kuri Mike mwari muri kumwe na Nelson. Channel nijya yanyu mukunda umunsi ku wundi, MDC News idahwema kubazanira ibyiza nk'ibi ngibi. Ciao naho ubutaha.